Zdravo! Tema prethodnog videa bilo je kako da odredimo koordinatu tačke. Odnosno, upoznali smo se sa koordinatnim sistemom i kako to zadajemo tačku. Dakle, tačku smo zadavali kao jedan uređeni par, navodeći prvu i drugu koordinatu u zagradi. Tema ove video lekcije, odnosno ovog videa, jeste kako da zadamo boju. Zadavanje boje je jako bitno prilikom iscrtavanja figura, linija, jer prosto dodavanjem boje na prozor na kojem crtamo dobijamo crtež koji je značajno zanimljiviji, lepši, dopadljiviji. U krajnjem slučaju možemo da se igramo bojama i time postignemo zanimljiviji efekat na onome što gledamo. Način da zadamo boju jeste da kažemo pg.color. Sad, vodi računa o tome da prilikom zadavanja boje obavezno moraš da staviš veliko slovo C, jer u suprotno možeš da dobiješ poruku da je došlo do neke greške, odnosno do greške prilikom navođenja naredbe. Ono što je bitno da znaš jeste da navođenjem u zagradi vrste boje, odnosno imena boje, dobiješ odgovarajuću boju. Imena boja se navode pod dvostrukim ili jednostrukim znacima navoda. Kod crtanja, recimo ukoliko želimo da nacrtamo liniju, rekli bismo pie.draw, dakle crtaj, .line, dakle nacrtaj liniju, nakon toga navodimo prozor. Prozor se zove onaj deo gde se crta, onda se navodi boja, u ovom slučaju je zadato da se navede plava boja, odnosno da će linija koja se iscrtava, to jest duž, biti plave boje. Posle toga dolaze koordinate početka, odnosno koordinate kraja duži i ova ovde trojka predstavlja debljinu duži, odnosno da je debljina ove duži postavljena na 3. Malo detaljnije o tome kako se crtaju duži govorit ćemo kasnije, ali prosto s obzirom da bi trebalo da već krenemo sa određenim crtanjem, nije na odmet da to čuješ i u ovom trenutku. Ovde se nalazi spisak boja koje možeš da koristiš i evo recimo prva vežbica, prozor.fill je naredba kojom želimo da obojimo pozadinu celog prozora koji se vidi, pg.color i u zagradi ovde ostavljena su 3 znaka pitanja kako bismo mi naveli boju u koju želimo da obojimo prozor i neka to bude crvena boja. Pokrenut ćemo i kao što vidiš dobili smo prozor čija je pozadina upravo crvene boje. Ukoliko bismo ovo prebacili u neku drugu boju, recimo u plavu, dobili bismo prozor koji je obojen u plavo. Tako da prepuštam ti da sad samostalno ovaj deo odradiš i da se eventualno malo poigraš. Sad, ne moramo uvek da zadajemo boju tako što ćemo navesti ime boje. Prosto, postoji ta mogućnost da koristimo više različitih boja, odnosno da samostalno sebi pravimo boje. Postoji ta mogućnost da boju zadamo tako što navedemo količinu crvene, zelene i plave boje koju ta boja sadrži. Naime, to je takozvani RGB model zadavanja boje. I, dakle, sve boje mogu da se kombinuju korišćenjem ove 3 osnovne, odnosno boje će se zadavati kao uređena trojka, odnosno kao 3 broja. Dakle, navodi se zagrada, pa onda količina crvene, zatim količina zelene i na kraju količina plave boje. Možemo da zadamo kao uređenu trojku, dakle koja se nalazi u ovim malim zagradama, ali isto tako možeš da koristiš i ove velike zagrade, potpuno je sve jedno. Ovde se nalazi spisak nekih boja, crvena, zelena, plava. Dakle, kod crvene ovaj broj je 255. Ono što nisam rekla jako je bitno jeste da svaki od ova 3 broja može da bude zadat u intervalu od 0 do 255. Tako da kod crvene naravno najviše ima crvene boje, ostalih boja nema. Kod zelene je najviše zelene, ostalih boja nema. Kod plave jasno najviše je plave boje, a ostalih boja nema. Kombinovanjem crvene i zelene dobijamo žutu, kombinovanjem zelene i plave dobije se rezedo boja i tako dalje i tako dalje. Dakle, samostalno ćeš pogledati šta od ovih kombinacija tebi odgovara da bi zadao neku boju koja je tebi zanimljiva, a nije jedna od onih standardnih. I to je dakle još jedan od načina kako možemo da koristimo boje i ovde možemo prosto da probamo da na ovakav način obojimo pozadinu prozora, pa neka to bude crvena, zato što smo prošli put takođe bojili pozadinu u crveno.
I s obzirom da koristimo ovaj RGB model, dakle navodimo koliko imamo crvene, zelene i plave boje, pokrenut ćemo program i jasno da ćemo dobiti pozadinu koja je obojena u crvena. Nadalje se nalaze vežbe koje će ti pomoći da savladaš ovo o čemu sam ja govorila. To su vežbe u kojima ćeš spojiti ime boje sa odgovarajućom naredbom, a onda spojiti ovdje ime boje sa količinom odgovarajućih boja koje ta boja sadrži. Ovdje se koristi RGB model. I još razne neka pitanja koja kada budeš odradio, odnosno odradila, bit ćeš spremniji da koristiš ovaj model za davanje boje, odnosno oba načina za davanje boje kroz zadatke koje se javljaju unapred. Bila je ovo lekcija, zapravo deo lekcije u kojoj smo govorili o načinu zadavanja boja, a ono što nam predstoji u sledećem delu jeste da naučimo kako da nacrtamo duž. Malo smo već spomenuli kako izgleda ta naredba, ali detaljnije o tome u sledećoj video lekciji. Hvala ti na slušanju. Zdravo!